hicimos manzozo. Joselinda Beshisaya, no me hicimos manzozo. Ngibingelele mbukeli kuphi nakuphi lapho kufika ngona lo mbukiso wakho wesimanzunzu sikulethela udaba ke olahamba phambili njengamanje ke okakhuzane ke lapha ke ukhwele wadilika kuyena ke uBobo ke umfana wempiki nje ngemva kokuba ke uBobo ekhiphe ke zonke izinto engaphakathi lapha ke ukuthi ke ngempela ke ukhuzane ke uyena ke umvalela kuyo yonke ke imicimbi esikhona lapha endimeni umcula maskandi kubala khona ke imicimbi yayo ke lapha ke ibucuzeko umbuso wamaciko kanye nayo ke lena ke imicimbi ke yogatsheni uthi ke lapha ke uBobo umfana wempiki yonke ke le micimbi ke abangani bakhe ke labo ke abahlela ke le micimbi nangoku umlandeli kaKhuzani ke ekhwela idileka ngempela kuyena ke lapha ke uBobo ke umfo kaMhlongo indaba ke ayipheli kwesimanzonzo kepha kuphela isikhathi siyabonga amfowethu into engiyibuza yona le nomuntu uneminyaka elishumi nemine ngaphezulu 14 years esendimeni yonke imicimbi yasenquthu uvala lo Khuzani kulona kuyo yonke imemulo yasenquthu nayo yonke indawo nje la kunememulo khona uvala lo Khuzani baby shower uKhuzani amvalela khona yena mfowethu akazehlise kuleli bandla wayesebenzisana nokumgqumeni limnike indlela engayisebenzisa ukuze ephumelele njoba nalo liphumela njanje iqasha yonke indawo akazehlise ekuyiphakamisa okamhlongo yokusiza ukuzehlisa ngane yakwethu yokusiza nje ukuzehlisa einsizweni zokusiza insizwa ibandla mfowethu lingcono ibandla ukulunga kaKhuzani akaveze ukungcola akakuveze ukungcola yabona manje isikhathi sokuthi uma engcolile akakuveze yabo anginendaba mina nokungcola kwakhe futhi nje anginankinga nangani kefana akakuveze ukungcola kwakhe maye nakho phekwami lo mcineka lo uye lo xabanisa abantu lo mcineka lo muntu wayengiqasha mina umcineko yazi engibiza umcineka engibiza lapha ngiyogidela ubala ethi ukhulisa lempucuzeko yakhe ngagida iminyaka emibili ngidela ubala angatholi ngisho isente kule nto yakhe yabo namhlanje ukwazi ukuyenza ngathi into kaKhuzani ngesikhathi esinxenxe ethi asiyakhe le nto ethi wakha le nto sasigida mahala yazi namhlanje uzokhuluma ugibeza uKhuzani la emakhanda ethu uthi yena yabona uzokhulumela ukuthi uKhuzani uyavivinywa akho kuvivinywa la akavivinywa style uKhuzani ulokusa okugcwele kubo bagcwele ukusa bonke yabo